لو كترت معاه بيتضايق وان قصرت معاه مش طايق بالذمة اعمل له ايه؟ وده عايش حياته زي ما كن من ممتلكاته. هما يا دوب كانوا كام يوم فاتوا لما اتعرفت عليه. وده فايق ورايق لو كترت معاه بيتضايق وان قصرت معاه مش طايق بالذمة اعمل له ايه؟ وده عايش حياته زي ما كن من ممتلكاته. هما يا دوب كانوا كام يوم فاتوا لما اتعرفت عليه. فاكر انه هيبقى شريكي لو شاور يلاقيني هجري جري عليه. ياما قابلوا كتير قابلوني حاولوا ولا غلبوني ما جاتش يعني عليه. واللي عايش حياته زي ما كن من ممتلكاته. هما يا دوب كانوا كام يوم فاتوا لما اتعرفت عليه. وده ماشي بمزاجه صدق نفسه وعارف دماغه عايز الناس كلها تسمع له ومحدش مالي عينيه. ولا عاجب ولا نافع صبري عليه يبقى مفيش دافع. اتعب نفسي مادام مش نافع طب لازم تكون فايق ورايق لو كترت معاه بيتضايق وان قصرت معاه مش طايق بالذمة اعمل له ايه؟ وده عايش حياته زي ما كن من ممتلكاته. هما يا دوب كانوا كام يوم فاتوا لما اتعرفت عليه. बेचारी छोटी और गैस के इस मासूम चेहरे के पीछे एक खूंखार लाट का बना